So n'wina mi believe ku moya Xikwembu va hutele ku vula a no wa ka hlamusela sweswi na reku yin'wana yi tsale yin'wana yin'wana yi tsale yin'wana a nge ri Xikwembu xi tsale yin'wana yi tsale i vulavula hi vanhu lava nga tsala so n'wina mi yima ka mhaka ku Bibele a yi tsaliwe hi vanhu ende loko yi tsaliwa hi vanhu lava nga tsala Bibele a va ri na mission yo karhi mani Xivambu mana Floyd Xivambu a nghena swin'we kereke munhu wo rhunga va ni rhungela back ya organ liya a ni hambani rhwala organ liya la ni suka li ni ivi tikereke tin'wana ti kha ti kwale ka mali ya leyo tala hi ndlela yaleyo va ku byela ku ri n'wina un'wana mi tirhaka laha ti-ushers ti-keyboard player yini mi ta hola tilweni hakelanga mi ta yi kuma tilweni why mi fundisanga hi kumi tilweni a yi kuma ka n'wina boya loko ku ri ku le ku hi tweni sweswo ni kombela ti vonaka why i ku loko ku ri le ku hi tweni ku ve u ri u tshemba ku Xikwembu xa ku hayi wa hi twa so why ku loko ku ri hi le ku hi tweni hayi no ji le i Shangani Gang la i hlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumenemene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Shangani Gang shangi Iseta mapola mupfupfuri wa SM Visuals na SM Snapshot loko ni nga ri eka swidzidziharisi no tlanga ni le ka xiyanimoya laha ni ku pfunaka hi ku ku lunghisela vutomi bya wena bya marhandzu nkandziyiso wun'we hi nkarhi ni dizayina ti-CV ta xiyimo xa le henhla ti-business cards to koka rinoko na ti-logo ta matimba ni kandziyisa na swinepe leswi u nga swi rhandzaka ku swi posta loko u lava ku pfuniwa kuma vuxokoxoko hi ku enela eka 069 733 7123 kumbe u rhumela ringutla eka email ya smapola@gmail.com but se kwala hi ri eximoyeni hi ri na guest yin'wana yo hlupha ka TikTok van'wani va ku u rhumu hi Sathani mara mhaka yo sungula ngita ringambulavula hi timhaka ta ku hi ti 26 ta July hi ta va hi ri Northwest University hi ti 6 ta September hi ta va hi ri University of Pretoria i ti 20 ne 20 ta UCT ta September But that's also smooth. Yeah, Cape Town. I can't wait. All right. And then can I speak to you? I want us to confirm ku swen se ku start hlangana. Kan combined UWC University of Western Cape. Wow. All right, ta va ri kwala yani. Then kuna majesi loko mla majesi ma ku hambana hi ku ya hi masiku mavhiki. Ti 97 loko choose ku la ya Monday tsalo swa yona Tuesday na swin'wana va ta kha tsala ku na ti price na swin'wana before ni nghena moyeni nkulukumba lo hi nghena namuntlha hi tshama dliva na marito TikTok yebo Karim amkela I episode 9 ya Ashimoyeni ni karhi na famba na Gaza Bosha mi nga rivali kuma jesi ma hina kumbe tisweta ta hina is 360 and then skipa I 260 rand we deliver nationwide la Gauteng is for free delivery mara hala kun'wana I 100 rand ntsena mi nga rivali ku hina kwala Shangani Gang kwala ku ta hita mtisela leswi amfane mi nga swi tivi mo special eka Ximoyeni khome Mr. Priel. So before mi vulavula ni la ku vanhu va ta kota ku twisisa ku nkulumba lo ke munhu wa njhani yes ava believe ka swa tinganga ngopfu hayi ngopfu ava believe ne anyway ava believe ka tinganga ava believe na le ka swa Xikwembu so ni nga mbula ku mi atheist ne no okay sharp it's fine without nana hi mamkelini kombela mi titivisa eka va in case ku amukeliwa mara why mi nga ni rhambanga le Cape Town Mr. Priel mtshama mi ya no tshama na Cape Town mi nga ti hahisa ta kuma na kwala pela na mi u xavisa patu ku mtuka u xavisa patu ya ta mi nyiketa platform lele poti na deliver na mi kwaku okay trainer poti poti brand really no it's fine loko heta ta hlamusela kahle mhaka leyi mhaka poti ene chipile ne ya kwala kaya and na ya deliver lo mislav na I pepper boss hinkwaswo yeah so Mr. Priel man Mr. Priel Mr. Priel yeah Mr. Priel okay let me introduce myself well okay mina ni dumi Mr. Priel is a brand name okay and then brand name ya Mr. Priel suka ka show ya reasoning from the scriptures lani hostage Sara FM
loko ya ku sungula GCR. So mavito ya mina I Prenomen Chavani. Chavani koko wa mina. Ncawuke ni Mhlengwe. Ni Mkhomi. Ni wa ka Xikovela. Ntukulu wa Ukwani. Yeah. So hina tihosi ta Vahlengwe. So Mr. Priel I munhu loyi a dume ngopfu khale ku cha again. A ni ri na group ya gospel la vitaniwa God is able. Leyi nga recorda album to fika 5. A dume ngopfu a Soweto. Ni kereke ngopfu a Soweto. Sekele ya mina na namuntlha sweswi ni nga ku vulavuleni kwala ya vafundhisi na vazalwana. Life ya mina ni kota ku yi hanya ni swi twa ku yi nge heteleli sukini emirini wa mina. I life ya Xikreste. Mi twa kahle. Yi le nyameni. Na hanyi ku ya hi ku Bibele ri yini. No one life ya Kreste because a ni nge dlayi, a ni nge yivi, a ni nge hembi. So that's how leswi ni nga swona. So ni munhu loyi ni nga khuvuliwa ka kereke Assemblies of God. I think lo nkhuvuliwa a ku ri 93. I the late Pastor Nombelani Makamabambe. Moya wona wa etlele kurula. So even suka nkulela a Soweto. High school ya mina ni endla Soweto, kulela Soweto na tertiary ni endla kwala a Soweto. Tiratinyana tifeme to hlahanyana le ka government no ka nga lata swikhumba sweswo ya in short because la ku ta tla ngena la hi nga ta kona namuntlha. So ku kumeka ni ri la namuntlha ka this show ya le Aximoyeni. It's because of tshami ni hlangana na sis Mukateko. Yebo. Se kha suka kaya ta hala Joni mof. Se bola batwa lo kha va laula ka hai man Mr. Priel nga rin'we mina swin'wana swa kahle for sure ya mina ta mlava siku rin'wana kwa as long as it ta vulavula hi Bibele na problem. Yeah. Se gaza bosha a tivana so swa a nge tshame hi tekisana ka TikTok. Yeah, mara mina nungu voro sungula I think tshame nungu vona ka Sasol ka Malamule barani va nga nkarhi wa ku hi xewetana because I was in Har. A ni ri na Pastor Malumana guest siku ra ko. So na ri munhu loyi ni nga na sekele ya vafundhisi na vazalwana. Mara ngopfungopfu lava ni tivaka lava nga kula na mina ka sekele ya mina. So lava va nga kulangi ku na mina ka sekele ya mina bete loko wa vona leswi swi endlaka TikTok swa reasoning from the scriptures because ku ve na tipolisi leti nga amentiwa ka ikhasa ta ku ri ti-station manager ta fanelanga ti va na ti-show ka radio ni bohe ku ni huma and then swi twa ku mara na vilela nyana that's why loko se ni introduce ka TikTok ni ku kahle ni continue na reasoning from the scriptures. So laya ka reasoning from the scriptures ka TikTok vanhu vo tala vanhu vitana devil satanism munhu a nga rhumiwa hi Sathani swikwini. So mara ani va blame because leswi va swi tekisaka swona loko va twa loko ni kha ni vulavula va swi tekisa sweswiya. Mara ku ri ku mina ku na leswi ni lavaka ku twisisa swona leswi ni lavaka ku vanhu lava nga na knowledge about the Bible va kota ku ni hundzisa. So but unfortunately sisi sungule quartet and siku mana wa hi1 izamini gaza bosha mara nga winanga. Nitwa mi mention swin'wanyana mi ku mi susiwe ka station mi mhaka ku a ti nga ha lavi ti-manager swi mi endle mi fila njhani because n'wina mi rhandza ngopfu swa ku va mi twiwa. Anyway, I shouldn't long too because we're still in the platform the talent and Tabatercon. I read what's on a platform. We're still the talent platform letting at Resago about Facebook, I can use it. Even though I've talked with quoted the lane guys I mean I love Muno week. I love Munului Angana Shimbilwan, I love Mulua Tekateka because she take a go for Suswashi. Inga tswalwana jona mi rina u coach tiva like susela ka grade R lo ngena xikolo kha byela ku ri Yesu yin'wana Mariana Joseph xikwembu ri rhandu yini ivi sweswi a se hi kuleni se hi ri so munhu a ta ku hayi
Xikwembu xi kona Sathana nga kona yini mavo swi va difficult nyana so I content leyi and tshembi ku ri hi tele na vanhu hi endla content leya I think ka vanhu va Matsonga no va one Yeah, ni nga hoxisi Me one. ni one so swi vula ku ri ni bold ni ri one so far ka Matsonga Listening from the screen. Okay ne. So ni nga vula ku mi nga pfuka hi Sunday mi ya kerekeni or ma hayi ne kerekeni. loko ni invite sweswi ku ya kerekeni a fa hayi mara mina hi wexe ku pfuka ni ku ni ya kerekeni a na hayi Okay, back then loko ma ri na the group mi cha again kerekeni I believe ku am hlaya Bibele mi tlhe mi teke leswi nge le ndzeni ka yona. ku na munhu un'wana a nga tshama a ni byela leswi namuntlha mi ni byelaka vanhu swona and I remember it was 2015 ni n'wi rhuketela ngomisa luya ni n'wi rhuketela ni n'wi block-a ni huma ka yena ni nga lavi no twa nchumu that's why vanhu lava loko ni vulavula va react-a ku ndlela leya na swi twisisa because I was like that. Okay, so i yini xi nga endla ku n'wina ze mi za mi fika laha ku Bibele hayi ya hemba hi yona ya ti-contradicta Bibele? Lexi nga endla tani hi loko se ni sungula ku loko ni sungule show ya reasoning from the scriptures a ni mita na vafundhisi and vafundhisi hi tivhesi mi nge vapi so swi ni endla ku ni fanele na mi se ni hlaya Bibele in details and with understanding Yeah. ku ri ni ta kota ku loko ni yima na vafundhisi kota ku va hlamula that's where la ni nga ta ni ta kuma ku hayi mani ku na swo tala wa leswi vafundhisi va nga swi vuli kerekeni wa swi nga chumayeli ene loko minkarhi mo tala ni yima na vafundhisi ka reasoning from the scriptures ni va vutisa a ni swi twa ku ri I beat them Se kahlahla ngoma tithemba ka ti-answer ta n'wina loko mi kha mi reason from your scripture. a ni ti tshembi because ni hlaya leswi nga tsaliwa ka Bibele Because n'wina mi ni refera ka Bibele ya leyi mi hlayaka yona for tivhesi leti mi nga ti hlayiki or leti n'wini mi nga lavi ku ti tekela nhlokweni or swilo leswi mi nga lavi ku swi tekela enhlokweni a ngo an example sweswi I can ask you a question ku ri loko Yesu a pfuka siku leri a nga pfuka hi rona Bibele ri Maria wa Magadala u ye asirheni a swo I kume tsumi a ku ri tsumi yin'we kumbe ku ri tsumi timbirhi I think hi ku ya hi Bible swi kona Bibeleni ku ya we can even open the scriptures sweswi se ku na Bibele ku na tivhesi leti nga ta ku byela ku u hlangana na tsumi yin'we na mbalo swo basa ku na tivhesi leti nga ku byela u hlangana na tsumi timbirhi Mr. Priel loko mi hlaya ti verini ti New Testament ne leti more especially leti sungula Matthew, Luke, Mark ne a ku ri vanhu vo karhi lava va nga tsala right so why if kwala ka tintsumi un'wana u swi twisi hi ndlela ya yena I va tsala lexiyani na exactly that's my point u ta ka point ya mina ya the show ya mina I ku ri Bibele a hi rito ra Xikwembu hi tsaliwe hi vanhu Wa switwa wa ri Bibele a hi rito ra Xikwembu hi tsaliwe hi vanhu hi mhaka ya sweswi wa vo sweswi nga swi vula hi swo leswi mina ni argumenting nga le kokwalaho loko wo ta hi line ya le mina we ta twanana hi ta agree hi ta famba hi line ya one Mr. Priel sorry ku mkhoma ni la ku mngeza mina ndaka liya yo example leyi mi nga yi nyika ne u hlanganene van'wani veri u hlangane na titsumi van'wani bottom line a hi ku u hlanganene na tsumi na than ku a va ri vangani exactly sweswo hi leswi hi dyondzisiwaka swona ekerekeni se mina I'm deeper than that mina ni nghena on details okay so ani la ku so mina focus ya mina a yi le ka ripfumelo ro ka line leyi va hi chayendela ku hi famba hi yona ya ku ri ku ve na tsumi loko ho ya hi ku ve na tsumi yes ku ve na tsumi it doesn't matter whether it's 2 or 1 right mara mina loko se ni hlaya Bibele ka reasoning from the scriptures because when you reason you must go deep in details so loko ni reason a ni kuma ku ri hayi khona vanhu lava nga tsala lawani ku tsali vanhu va different un'wana I vula swin'wana un'wana u vula swin'wana if vanhu lavawani a va hlawuteriwa hi Xikwembu why va tsala swa different no hi ku ya mina ku za va tsala swilo swa different I think I timhaka to ani I matsalwa man twisisa va swi fana n'wina sweswi ni mi byela xitori ne mi nge hlamuseli the way mi nga hlamusela swona mi ta misa swona a nga swi vona a nga ta xi hlamuserisa swona but mina leswi that's why ni mvutise question liyani I ku bottom line what was the bottom line than the details of ku hlangane u hlangana vanhu vangani vambirhi or vanharhu mara bottom line u hlangane na munhu
I tlangana na ntsumi ku hala swi kanetaka mara I tlangane na munhu swi vula ku ri hi ku ya hi n'wina ku I tlangane na ntsumi yin'we swi right na ku hlangana na ntsumi timbirhi swi right swi right mara lexi kulukumbaka u ku hlangana na ntsumi exactly ibe kona hi ku loko ho la ku ya hi ku tsala ne swi vula ku se hi fane hi teka swilo in detail everything ku xi fane xi va xi ri right xi nge vi xi ri right hi fane hi langusa ka mongo ku ve timhaka to yini Mr. Priel so Priel loko mi nghena deep n'wina I timhaka ta ku ri why swi nga fani a fanekele swi famba loko ri hi pela vanhu lava hlawutele hi Xikwembu a hi ngo ri look Ray u byela mina mahungu yo karhi I byela na sesimkate ku mahungu yo karhi why loko u byela sesimkate ku ma va different u byela mina ma va different ma kha ma huma ka wena yo fanele ya Matthew Mark na Luke na swin'wana a ku ri vanhu lava va tshama na Yesu a va tsala okay se that's why ni ku ri loko ho agree ku ri Bibele hi rito ra Xikwembu hi ta fambisana okay okay I maka na Mateo lava va tsala that time ne okay so fana na tibuku ni tlhangu ta Mark 9:9 a ku ri a va tsala leswi ku humeleleni that's loko mo hla eku Yesu u fambilani a khongelela mani swi ku yini mara a hi tlheleleni ka ndhaku la I think maybe kona nga ta na argument yo leha le ka Old Testament because a ku ri na rito leri va ku ri huma ka Xikwembu ri ku swi ku yini ndzi la ku na video n'wana nga yi vona n'wina ya ile ka Samuel lengwani ile ka Chronicles I think yaku Xikwembu xi byela Davida ku ri a hlaya vanhu ivi loko meka ti Chronicles va ku Satan a byela Davida ku a hlaya vanhu yeah maybe loko se swi fika la hi la hi nga ta nghena deep ke okay so hey Gaza Bosch another thing Satan u byele vanhu ku a hlaya vanhu u byele Davida ku a hlaya vanhu na Xikwembu xi byele Davida ku a hlaya vanhu mina la ni ma kona ne I ku ve na ku hlayiwa ka vanhu that's the bottom line okay so Gaza Bosch yimanyana ku ve na ku hlayiwa ka vanhu so loko hi vuya ka na ku vuyisa kaya ne ku na vanhu lava nga hanya hi nkarhi wa hosi wa Tata Ntsangwisi ne Hatsi Ntsangwisi vanhu lava nga va kona close to Hatsi Ntsangwisi ne va tsali loko ri ku na matimu lama nga tsaliwa va ma tsalini because they were close to him mara maandlalelo ma ku tsala ma nge fani man twisisa nyana na vanhu lava a va ri close na Yesu mara maandlalelo ma matsalelo a menge tshiki mafanini man twisisa muhumelerisi veka ni magazi mi nga ta disturb mara ni I think muhumelerisi ni mkreste and ni la ku hlamula le ya Mr Priel ne mara ni I think muhumelerisi vele a vale ku mtwisiseni la n'wina mbula ko a va mtwisisi Mr a timhaka ta nambara va hlaya timhaka ta ku ri se hi wihi loyi a nga byele Davida yimani muhumelerisi se Mr Priel mina hi ku hlamula ya mina hi leyiwani ne loko mi hlaya Samuel ne party yo karhi ti tsaliwe Samuel tin'wana I think ti tsaliwe hi prophet Nathan and I forgot the other one Geba and rebelli un'wanyana va three va nga tsala tibuku leta Samuel u tsalini na swin'wana then ya Chronicles yi ingari loko ni kha ni searcha ingari ve ri tsaliwe hi Ezra right so mina ku twisisa ka mina ne maybe laya ku fanele ka Job loko Job a sina ku vabya Xikwembu xi pfumeleli ku Satan a n'wi landa Job a n'wi toucha mara u nga ri Xikwembu xi nga n'wi toucha so maybe na laya hi ku a va swi tiva ku leswi swi nga ta endla swi ta hlundzukisa vanhu right a ku ri yona mhaka yakulu ya ku hlaya vanhu va swi tiva ku vanhu va ta hlundzuka laya so maybe Xikwembu xi pfumeleli Satan ku va yena a nga endla yini a nga ta toucha mbilu ya Davida ku a hlundzukisa vanhu that's why mi kuma ku maybe Ezra ne u vi swi revealeka ka yena it was revealed to him better than laya a nga ya ka a nga tsala hi hala ka sati ra Samuel what if it's like that it's your revelation revelation ya yena okay ani phela Bibele so the va tsala va nga tsala Bibele liya loko hi languta history va ri va teki 400 years to compile yeah that's why va remove na tin'wana tibuku so Bible va endla ku n'wana va na freedom you read it
and then it's an explanation aware. And there is no one who will argue you because you will say, it is more so. So n'wina mi believe ku moya Xikwembu va huteli ku vula I know what can't hlamusela sweswi na reku yin'wana yi tsale yin'wana yin'wana yi tsale yin'wana a nge ri Xikwembu xi tsale yin'wana yin'wana yi tsale I vulavula hi vanhu lava nga tsala so n'wina mi yima ka mhaka ku Bibele a yi tsaliwe hi vanhu ende loko yi tsaliwa hi vanhu lava nga tsala Bibele a va ri na mission yo karhi mara But it was miehleketo va revealed nyike to hi them. mani miehleketo yihi ya ku va va Ya kota ku ya tsala va kota Bibele. ku twa ku Xikwembu I Xikwembu lexi. hina sweswiwani hi nga la podcast ni nge ma mihleketa ku yi vala Mr. Pri. Mr. Pri. So n'wina hi ku ya hi n'wina ne a mi lwisani na la ku hi twa hi twisisana cause mi sala or a hi twisisana n'wina hi ku yisa hi n'wina a mi lwisani na Xikwembu per se mi lwisana na matsalwa lama nga tsariwa vanhu lava nga tsala matsalwa lama mara Mr. Pri hi nge tsali swilo swo fana musi se loko ku ri hi nga tsali swo fana hi tshikeni ku hembela vanhu hi Xikwembu xi nga tsali okay so mara Mr. Pri hi nge tsali swilo swo fana mara ku na lo a faneleke a hi hlamusela ku humelele yini leswi ni vulaka swo ku ri a hi tshikeni ku hembela vanhu hi ku Bibele tsala mara a va hembi mara sweswiwani mi ri ku tsale vanhu vo hambana ku tsale vanhu vo hambana ku tsale vanhu vo hambana ne Mr. Pri wa mi loko twisise ta tlhela ni mbuyisa laha ku a hi vulavuleni hi Matthew na lava 12 ne a hi vulavuleni vanhu lava 12 ka New Testament ne vadyondzisi va Yesu ni mbuyisa laha ka Hatseni Tsan'wisi ku na vanhu lava ri close na Hatseni Tsan'wisi lava nga vona leswi a swi endliwa hi Hatseni Tsan'wisi Mara va nge tsali yimani na hlamusela ku na vanhu lava a va ri close na Hatseni Tsan'wisi va nge tsali swilo swo fana mara va fane message wu va wu ri kona ku Hatseni Tsan'wisi u ndle timhaka ta sona se mara loko swi fika kwalano swi vula ku n'wina mi vula ku marito lama nga vutisiwa ma nga vuliwa hi vanhu lava va 12 lava va ri na Yesu a hi mona hi mhaka matsalo ku hambana mara vanhu lava a va ri na Hatseni Tsan'wisi lava ri close na yena Hatseni Tsan'wisi ha believe na sweswi ku Hatseni Tsan'wisi a ku ri munhu wa njhani because i history leyi a yi ri kona ya Hatseni Tsan'wisi so hi nge vuli ku vanhu lava va 12 va nga tsala gospel a va nga swi voni swilo leswi a va swi vona ku va ku matsalele ma kona a ma nga fani twanani n'wina mi nyika practical an example hi Hatseni Tsan'wisi loyi hi n'wi tivaka Hatseni Tsan'wisi a n'wi tiva I believe mara na lava va 12 va n'wi tiva Yesu I believe ku ri Hatseni Tsan'wisi existed wu swi tiva ku existeni mara leswi va vulaka swilo swa Yesu a ku na proof ya ku Yesu existeni a ku na proof ku Yesu u existed nda mwisa ka question leyi hi nga yi vutisa ku sukisa masunguleni loko hi ngeza hi sungula ha offline ku hava proof ya ku Yesu existeni ku hava proof yo Yesu na proof ya ku Xikwembu xi kona a yi kona mina I believe you believe I have I prove there is a difference ka believe na proof okay Mr. Pri leswi nga le ka Bible ne it believes Okay, man. The proof. So okay. Then I believe in you. Okay, I vuyeni la. Shaka Zulu ku approve ya ku ari kona. Yi kona. Because kuna King Zulu namuhla I batukulu nduni va Shaka Zulu. Yi kona proof. So n'wina in other words so n'wina mhaku ku hava ti descendants. Tukwi. na ngum descendant a swi n'wi descendant n'wina okay mini na loyi sungula ni byeleni mini wa ka Chavani wa ka mani mi byeli umani ngoma wa Chavani mi byeli umani wa Chavani ano byeliwa mi hi leswi nga yiswona mi bebeliwa mi vheta mi swi loko mi bebula umani wa Chavani ni bebulu kwala ka Chavani mina mi bebulu ka Chavani mi swi wa Chavani Mr. Pri mina nga ka Chavani I believe Mr. Pri I believe mindlela DNA umani wa Chavani mina kuna vanhu lava nga vo mhana mi va pregnant ya mina okay se swi voniwe hi se yimani n'wina mi ndlela DNA yo moka Chavani a ni endli swa DNA mi yo byeriwa ku moka Chavani naswona a ni byeriwa no tswariwa ka Chavani mi tswalu kona mara byeriwa ku na ku xixumelela okay Mr. Pri matata mvuta ku gaza bomelela ya ku ongeza ya ku gaza bosha yimanyana mara okay n'wina mi la ku byeliwa ku ri mana n'wina a ni nge byeli ku mana mina wa fane mi ni byeliwa yimani mata wani la ku mbutisa kwini ku na vanhu lava va kurisaka vana vo ka va nga ri va vo sweswi mara va tswaliwe mimitini ya liya loko munhu a tswaliwa ri kwala muti walowuya u yo bvumbunuka a fika a byela ku wena u tswaliwe lani na nyimba mhana we hi vonini mara munhu loyi a nga na ntiyiso wo wena u wa ka mani i mhana we ku va swi ta ku va nyimbisiwe mani
simple. Mara okay, effect ile one. You vuya ka liya ya n'wina level. So swi ta ka level le ya n'wina. Okay. Ka level ya le ya n'wina effect I ku munhu u tswariwe ka chavani ku tswariwe mani doesn't matter. Level ya n'wina. Ani ile ya ku ri ku vi na tsumi doesn't matter tiri tingani. So it's your level. So sweswi ni vulavula ku hi lava level ya ku ri la ku vona switukulu swa ka vo Yesu na vo Joseph. It doesn't matter ku vo mani mara as long va ka ku hina hi va ka vo Yesu. Hi leswi lava ku vo swona. Hi swona swi nga ta hi provisa ku ri u existing. Okay. Because I need Bibele I ri phela Maria na Yosefa va tlheli va tswala vana van'wana. Exactly. Va kwini? Vatukulu va vo fatela hinkwavo. Hi n'wina. Ni wa ka Maria mina. Okay. Ni wa ka Chavani. Ka level ya mina. Mr. Pri, ka level Ni wa ya ka mina. Chavani wa humula. Ka level. Mini mhlengwe. Okay, ka level ya mina ne leswi mi swi vulisaka swona. N'wina mi tswaliwile ma mi byela ku mwa ka humula. A ndzi byeriwangi. Hey. A hi rhange hi lunghisa kwalaho ka ku beriwa. Because you are emotional. Because I Mr. Pri. Na certificate cha mi tsarisiwa swo ka xibedhlele. Nga tsarisa sweswo ka xibedhlele. Because I'm the wrong man. I humesa cause va wrong. Morris no. Mhaka yini khosa humesa va humesa yini? Now we're talking about belief, not the DNAs. So now we're going to believe. So va yingiseri sorry ne muhumesi va emotional ne. Leswi a nga lavi swa kona. And Mr. Pri swa tsakisa ngolo ku munhu a va emotional. All right. Because it's going to So now. Okay, so now. Iku ane expect ku ri va emotional. Yeah. So what's the muhumelerisi? La ho hlamusela mina phela antangela for arguments. Yeah. Ni tele ku ta hlamusela leswi mina ni twisisaka swona hi Bibele. Not to come in argue. Okay, Mr. Pri. Ni voni video leyi n'wana ku vafundhisi va hemba ku va kota ku kuma timali ta n'wina and stuff ne. So kuna mhaka ya tithe ya vukhume masiku lawa ne. What's your view hi tithing? Hey, vai vulavula ngwa GSR. The past 3 weeks. Yeah, they were talking about tithes left and right. It was big, that topic. So I think ka ya le tithe mina ni wela ka side ra Pastor Tlajwana. Because Pastor Tlajwana was arguing ku ri vana va humesa ku tithe swi vula ku ri a va se pfumela ka Yesu vanhu valava. And they are robbing people because you can't say ku ri wena you believe ka Christ. Kuve Christ loko ata ite anere botala va ri Christ anga ata herisana ata hetisisa mara lo mpfula ka Romans 10 verse 4 yi kombisa ku ite ata herisa now for lava believer ka yena. So loko ri tithes are now and now you believe in Christ but you still pay tithes. Mr. Pri, non negativi ne. Maybe lo tlhela ndhaku ne. But tithe yi vi kona before the law. Yi ve kona mara yi fike ka loko yi fika ka company Leviticus, I think. No. I think in Nehemiah. Okay. La loko Xikwembu xi loko after loko Xikwembu xi hlawule ti tribe leti a yi twala. At 12, yes. Aner. Van'wana xi va nyike tas ivi xi teka ka Levites. swi ku n'wina ntirho wa n'wina ku langutela kereke ku tlhina kerekeni ma ti chorus leader mi endla swilo hinkwaswo kereke va xapa se ti tribe letin'wana ta 11 tona loko ti famba ti ya ku tirheni swi vula ku leswi va nga ta swi tshovela 10% va fanele va yi vuyisana kerekeni ku ri n'wina va ka Levi mi kota ku dya. So swi hunduke nawu swi hunduke nawu ku a ku fanele ku dya lava va nga ku hlayiseni ka yindlu ya Xikwembu areka ya Xikwembu. Se mbafundisa abahlayisi indlela Xikwembu na loko mi twa nga ku tithe a fanele yi humesiwa. Because now a ka ha ri a swa ha fana na nkarhi luwa because nkarhi luwa it was a ku ri task leyi a ku nyikiwe muti wo karhi ku n'wina mi tirha leswiwa ntsena swa kereke but sweswiwa loko hi languta vafundhisi tikereke ti endlisaka swona tikereke to tala mi ta pfumelelana na mina most people va endla tikereke hi ku lava ku ta benefita bona vinyi. That's why na loko u lava ku va fe a ni la ku rhuketela ma loko u lava ku va fe gaza boxa munhu loyi a nga kota ku endla manyala u tlela na nsati wa wena u tlhe u tsaka mfundhisi i tlhe va happy i tlhe na loko u vona u tlhe u nkhisamela because vafundhisi they are smart, very smart people. Just imagine somebody a ku endla ku wena u n'wi nyika salary ya yena a kha nga tirhi wena you go and work hard
elo we tlo unika peaceful tlo tsaka. They are very smart people. So bafundisi ba hlayeka futhi ni nga ku these days ku hava man ni nga zi ni la ta sasekisa loko hlayeka these days ku hava mfundhisi la nga ti laveli ku ri fumu loko a pfula kereke because un'wana tshami ni endla video yin'wana ni ka ni example ku ri va ta ku byela ku ri mali yi hlengeletiwa kwa kerekeni yo xava gezi ani ivi ni nga zama mali to genza dya gezi ro endla 100 rand so ta yin'we ntsena ivi milawu ta mali mi yi collecta ku hi Sunday wa to phekuna tikereke leti koleka ku million per Sunday se million ya xa gezi 1 million rand yi xa gezi ra 100 rand wa hambi ku ri 1000 ne ivi tikereke tin'wana ti kha ti kwaleka mali ya leyo tala hi ndlela yaleyo va ku byela ku ri n'wina wun'wana mi tirhaka laha ti-ushers ti-keyboard player yini mi ta hola tilweni hakela n'wi mi ta yi kuma tilweni why mfundhisi a nga yi kumi tilweni a yi kuma ka n'wina why ke because hi yin'wana yi nga endla ku ni tshika u chata oge enkerekeni hi lexi nga swa lava sweswi va sungula ku tlhariha ku va swi voku na vo Mr Priel nga ku vutheni ka question se va ku a hi pfalapfaleni manyala mara mina ku mi byela express ya mina mina loko laha tlanga a ni tshama Orlando a ni cha organ a Deep Blue fa kerekeni ya Unity Assembly a ni swi kota a ni rhwala organ mina hi mavoko leyikulu ya Yamaha afana se mani Xivambu mana Floyd Xivambu a nghena swin'we kereke munhu wo rhunga va ni rhungela back ya organ liya a ni hamba ni rhwala organ liya laha ni suka le ni mi byela ku loko swin'wana no leta a kerekeni ni nga va hlamala va vona ni kona because mi a ni connecta ni endla swilo hinkwaswo a ku ta huma movha special wu ni tela ni ya a kerekeni fika ni endla swilo ni endla swilo kereke hi huma a va yi ngheni ku hava munhu loyi a nga ta ku hi ku mi ni nga vulandzi ni ku tlherisa hoyo a va yi ngheni nkarhi wa kona a ni tirhi a ni nga tirhi ni tshamela ni ri wexe a ni swi twa ku ri kun'wana loko se ni teka ti-country swipikara a ni swi tshama ka mfundhisi nghena ni swi twa kha ku ni wela ti-rice na yinini mi lo ni kha ni ya laha ni tshamaka kona a swi twa ku a ni na dya nchumu se mi la ta ni byela ku a kerekeni timbilu ta kahle ta ku pfuna un'wanyana a ti kona tshama u tivokwe ku hava timbilu ta kahle to pfuna kerekeni ti pfuna mfundhisi a se ri n'wina mi one la ta ku kereke yi benefita munhu wun'we ntsena lava n'wana va congregation a yi benefit at all a yi benefit vanhu lava va sweswiwani va nga sungula ku holela vanhu a tikereke hina loko nge kereke a nga holeliwi a byeliwa ku u ta hola a tilweni hakela we ta hi kuma tilweni mi twa ku a hi swona swi nga mi kwatisa ngopfu ku se mi ze mi endla na swo hi swona Mr Priel xivundla va Peter va kwatise mfundhisi va kwatise ku rhwala ogene katleni kwala mani na swo hi swona mara nkarhi luwa a ni nga swi voni because a ni brainwashiwini a ni nga swi voni because a ni twa hi nga ri na loko no vutisa ti-question to karhi va ta ku na madimoni phela mina when I grew up at home mina hi kurisiwa hani wa mina ku ri mdzalwana kulungu hani if vanhu vo tala va va tiva kaya ka mukhomi hi ritsongo a ku na xipikara xin'wana leswi huwelela swa megafoni a hamba hi loko a swipikara leswi a 5 o'clock nampundzu a fanele u xi hakara u nghena switandi switarata u chumayela task each and every Monday a ku ri fasting prayer you like it or not ne ene loko u nga fastangi loko u fika laha kerekeni a wu swi twa i nga ri vanhu va ku wo u fastangi loko u tiveka ku a wu fastangi u nge faki ka program and the more u nga faki ka program a hi twa i nga ri swi vula ku se u na moya wa Sathana ku ri vhangeli the way yi nga fikisa swona ka hina yi fiki yi tshikelela leswaku hi nga free hi chava va hi chavisa ku hi ta tshwa tiheleni ntilu Sathana yi ta hi braya so sweswiwani loko sweswiwani loko se ni kulini ni va na sure ni from the scriptures sungula ku hlaya bibele ivi se ni kota ku vona ku hayi man swilo swi ya dyondziwa swo kana swi ku hila bibele swo tala swi kona a swi kona la and swo tala a swi hlamuseliwi like a vo ti vulavulela mara swo tala a swi kona loko ni hlaya ni swi twa ku hayi mara hi nga ri bibele hi hlangana and na sweswiwani a yimba na koko a hi hlangana because ka content ya mina loko ni vulavula ni siya na question ya ku lava va nga na ku twisisa swo antswa a va ni hlamuseli ni swi twisisa because a ni swi twisisi swa swona so why ku ri so
mina ka Leswi level nga leyi mi nga ka yona a ni sure ku i kona nga ta mi convince otherwise Yeah. ka leswi n'wina mi tshembaka hi swona because every time mina backup ya answer ya xin'wana na xin'wana lexi nga laha ka bibele loko ri hi pela Bibele hi rito ra Xikwembu ku hala nga ta ni convince mara loyi loko ri hi pela Bibele hi rito ra Xikwembu ku kona n'wina mi lave xikwembu xi tsale hi xoxe buku liya xi hi teka xi hi nyika yona misaveni a xi tsali hi xoxe xi nga tsala hina hi ri tirhiso mara a ni swa xo a xi byisi swin'we swi nga byisi swa different hi nga hlamuseli xitori xin'we different wa hlamuseli swin'wana wa hlamuseli swin'wana like an example wait an example ani ni tshame ni ri kha watch swin'wana mfundhisi swin'wana a ni attack a ku wena Mr. Priel you need to repent when you were a powerful Christian and we in Satan like well you need to repent what se ni byeni umfundhisi mana problem no repent na sweswi kwala ni nga repent in front of you ni misa mavoko mi ni khongelela whatever mi lava ku swi endla swona but only if you will able to clarify me ka ti-question leti nga na tona ni n'wi vutisa hi timhaka teto ta vulavula ta Xikwembu na Job swa Job loyi u hlaya ka Job ne chapter 1 hlaya verse 1 yi kombisa ku ri Xikwembu xi vi na meeting a tilweni na titsumi ta swona na Satan a ri kona se mfundhisi yes sweswo se ni mara question ya mina leyiwani loko hi hlaya Bibele yi hi kombisa ku Satan i cukumeteliwe misaveni and I think loko a cukumeteliwa misaveni a ku ri before swa vo Adam va creatiwa no vo Job I remember that story so loko a cukumetiwini ku a misaveni a nga ha laveki why Xikwembu xi tlhela xi va na meeting na hetilweni why okay question ya na yithu and na swi twisisa Xikwembu a ni hi xona xi nga na matimba xi yo n'wi koka le hansi ka misava xi n'wi vuyisa xi n'wi byela ku swi na meeting se leswi vulaku Xikwembu na Satan vo swona a ku ri ntsumi ya yena a ni ri a pay afa hi vulavula hi after loko luwini a cukumetiwini i vuye back se va so va a va rivalelanini nga rivalenangi Se hi la yini? remember i n'wana wa yena ende Xikwembu hi xi ri eka bibele n'wana wa yena xi lava lava nga homboloka xi va vuyisa ndleleni so laya a xi lava ku tirhisa Sathana ku a vuya ndleleni hikuva xi n'wi nyika example hi Yobo ku ri Yobo wa believe hambi swilo swi nga fambi kahle i vuya ndleleni njhani kahle hi ndlela leyi Sathana ku ri okay yena misleader vanhu u mislead mani a ni yi zame ku yi ringana hosi Yesu le henhla le kasi a ni swo vo Yobo a se na voyisa va ri ko a le ka Yobo Okay. a ni ha ri hala ka Yobo a se fika ka vo Yesu phela Okay. a ri le ka intro le ka vo Yobo le So ka le ya Job. se hi nga swi mix okay So le ka le ya Job ne ko kana swi tunguma nga tsala buku ya Job ne. munhu a nga tsala buku ya Job hi muxi I Moses. hinkwato Okay, yeah. genesa Okay, khatita so Okay. Moses No, it's fine. Awo I Moses but anara. and a ti nga ri kona Twanani, ngisalani. Awo I Moses fana an nga show ya Job an tibaleta ta 5 to sungula. So awo I Moses anga tsala ya Job ne. Swi possible ku ri swileswi. Maybe swi humeleli before because an mavona fana Moses u le ka Exodus la nga ku nga humelela swa yena. Moses straight le ka Exodus. But yena nga tsala timhaka ta vayini ta Abraham leswi swi nga humelela before yena a va kona through revelation aswona a pfumelana kwalana so na le ya Job ne ani ku na ti compile ti nga compile Bible so why nga pfumi swi hleketa ku what if vanhu nga compile Bible vo teka Job va n'wi thoma ku hala xikarhi mara swi nga swi humeleli before a va kona ku na mfundhisi wun'wana le kaya nga kula swin'we Pastor Dev ya Bakakuna hi tshame hi vulavula exactly as you said va ku ri mina I believe ku ri before ku va na vo Adam ku ve na lava nga hanyi vo fana na vo Job va hanyi before Adam ku nga va ku va na problem ya mavekelelo ya swilo leswi vula se ve ni vusa okay loko ri ku ve na vo Job before Adam why ka Genesis ku munhu wo sungula Adam yi nga vulavulanga hi vo Job le itwanani okay itwanani i ku loko Xikwembu xa i creator Adam a xi wena special yes for loyi uta ka languta garden ya yes a gandzala swona Xikwembu because I believe na mina ne ku ri ku vi na vanhu before that yeah because Satan u kanganyisi vo mani before Adam I think leswi ri a vula ku swona ina point because loko hi tlhetlhelane ka Kayini Abel Kayini suke ya Xikwembu xi ku xi ta n'wi xa n'wi anointa ku a nga dlayiwi u langa ta hlangana a ta dlayiwa hi mahungu ra vanhu
ene tlhaya teka van'wanyana. So I think it makes sense. Yeah. All Leswi right, swi at least we vulavulaka. agree on something for the first time. We agree on something here. Leswi mi nga ku sese na agree, leswi nga mi ku sese a vona agree. Okay. Yeah. Okay. No, I get your point. So now, Namito, Mr. Pri. for the first time, you agree. For the first time, we agree on something. Okay. Mara swilo leswi vulavulaka hi agree ku swona mi le ka khoteti ya mina because it's against the way Bible it is. That's why I agree. I'm happy because munhu anga tlhela convince otherwise to come back Okay. and believe. Nikomela mtanga yin'wanyana leyi mi twa nga ri ya kanganyisa from the Bible. leyi kanganyisa ku hele ya Kayini na Abel ya ku tshami ni vutisa mfundhisi ni nge va vuli hi vito because va tiveka swinene mi nga ta ku mfundhisi lava na vose va yima na Mr. Pri tshame ni va vutisa timhaka ta Kayini na Abel ni ku mfundhisi mi ni believe ku Xikwembu a xi protect vana va xona vanhu lava xi khongelaka hi tisu vo tshembeka va xi hiselaku na magandelo va fasta yinini swi protect Xikwembu se va ku why ni ku I was reading story xa Kayini na Abel ku ya hi Bible a ku ri munhu a hisa magandelo lama tsakisa Xikwembu ene Xikwembu a xi ri proud ngopfu hi that guy meaning ku ri a ku ri yena n'wana wa Xikwembu wa straight mara Xikwembu xi tsandzeki ku n'wi protecta against makwenu Abel ivi xa protecta Abel mdlayi I mean, K. Kayini xi protect Kayini ku a nga dlayiwi Ku va ku ri yena lo A nga dlayiwi. exactly What if- why xi by revelation? tsandzeki ku protecta n'wana wa xona la xi endlelaku swilo perfect xi tsaka xa protecta enini ni yi hlamulela Ngohlamula. hi mhaka ku luya se a lulamile remember Xikwembu hi ku believe ka mina xi rescue lava vo ka va nga ze va believe ka xona xi wina mimoya so a xi nga ta protecta moya loyi already se xi nga wina xi lava ku ta protecta luya so that a ta hundzuka a vuyela ndleleni leswi swi vulaka loko munhu se a ri ka Xikwembu a nga ha ri na fanele ku hanya emisaveni fanele No. I'm not saying that hi swona a ni ri n'wi tshiki a dlayiwa Mara ku ri a xa ha ri na mhaka na yena ku A se swi ri pfumelini fair. Noka na ri va ku va yi vekisa ku yini ku na yina wa yo Xikwembu a xi tsakisiwi hi rifu ra mudyohi. yes So now Abel Yena a nga dyoha. yena a swo boha ya tilweni misali I le ya. tilweni, But shit. Kayini ne ene xin'wana lexi a ku fanele ku tlhekiwa dyondzo ya ku yina ni na vo bihi kanjhani vo tlhelela ka Xikwembu Xikwembu xi heta ku Kayini mara a nga tlhelanga Xikwembu i Xikwembu xi nga ka yena a tlhela xi konyolola makwenu u ku ya ku andrisi makwenu a nga ha ri kwalaya a nga a nga ha ri brainwash hi satani a brainwash hi satani So Mr. Pri, I think a ku va dyondza kwini na hambi u endli swo biha ku fika kwihi simkateko ni yeah loko u tlhelela ka Xikwembu Xikwembu xi heta mahlweni xi ku hlayisa. exactly hi leswi n'wi mi interpretisa swona Yeah. mara leswi yi nga yi swona N'wina mi vonisa ku yini? Mi ni vona- vona ndza sweswiya swa ku ri Xikwembu a xi swi koti ku protecta vana va xona straight because mi nga rivali ku ri Xikwembu xexi n'wi mi tlhelaka mi xi temendela hi xo xi ngo xo xi endlaka swo biha na swo lulama Mr. Pri, phela Xikwembu mi ta ka mi nga swi voni ma va n'wina hayi too much hi simkateko Xikwembu xa le Bibeleni xa dlaya hayi njhani ka Old Testament hinkwako Old ni Testament. ka New Testament ka New Testament hi ku xi nga dlayi Xikwembu xa dlaya na swilo swo wacha ka New Testament hi na ku byela xi nga dlaya kona wa tsundzuka va hi tsala va Ananiya na Safira lava ku nikeleni va fika va tumbete swin'wana va endli njhani va hanyini mina ku twisisa ka A New Testament? na hata mina ku twisisa ka mina ka liyana ni simkateko loko mi hlaya Bibele ni loko Yesu a vi kona a ngo vheta loko after the cross a vheta ku va grace no a va hanya hi Levitical priesthood leya ya milawu so and don't forget ka Mara a ni va you le sin- New Testament na. twanani hi le ka New Testament mara a swi vuli ku loko hi ku se why a wu ni vutisa hi New Testament ku stock a ya ha ri Old Testament twanani no yingiselani kahle a hi teni kahle A ni urhwa ya ha ri Twanani, Old yingiselani Testament. simkateko a hi twanani loko hi vulavula hi New Testament hi laha ku sungulaka timhaka ta Yesu Kreste a nga bibiliwangi ka Matthew exactly mara ni u hlamuli question ya New Testament u yi tlherisela ka Old Testament se ni la ku teni sweswiwani ni ku Eh. loko vanhu lavaya Yesu a va kona la misaveni ne a va ha khota na tivhesi ta ka Old Testament exactly a va hanya na hi milawu ya yini yaleya ya Moses Levitical leya- priesthood Eh. ma twisisa Eh. so I believe ku ri loko se ku fika nkarhi luwa wa Ananias na Safira ni
vaisala va Ananias na Safira a va ha ri ka Levitical priesthood la mihleketweni ya vona va nge se twisisa ntirho wa ku why Yesu a tini so loko va ri ka Levitical priesthood liya ya milawu sin die so now hi ku a va believe ka Levitical priesthood ne loko Petro phela va fika va fa va sala va ku va tisa ku va fa ntsena loko Petro sa va byela ku why mi ri ku hembile and why va kumbetini leswiya tonani se simkateko so tonani se hi ku vona va ri ka Levitical priesthood you sin you die that's why va vete va wa va fa ese mara wa pfumela ku fivana ka New Testament lava va believe ka Levitical priesthood senuvutlamuli ku the pre kutsuma question leyi la ku ta mi byela hi yona yin'wanyana ne ya Xikwembu leswiya swa ku I believe hi Xikwembu ne mi vulavula ku I believe ka hina hi swona because we believe ka rito ra Xikwembu leri nga tsariwa hi vana va Xikwembu i mani a ri n'wana wa Xikwembu hinkwavo lava nga tsariwa vito hinkwavo hinkwavo vo Moshe vana va Xikwembu vo Paul n'wana wa Xikwembu so I vana va Xikwembu va nga tsala Bibele se a swi hoxekangi ku va Bibele liya hi ku I rito ra Xikwembu hi ku yi tsale hi vana va Xikwembu and it was revealed to them okay la vutisa I question leyiwani do you believe ku ri Paul hi yena a nga tsala buku liya tibuku leti ta va Koritini wa ku I Paul a nga tsala okay tonani loko mi tonani Mr. tonani ani la ku veka kahle ku va nga va trika Mr. Priel tonani Mr. Priel loko mi hlaya Bibele ne se simkateko lava nga compile very that's why va ku ri according very imini letters and very according to Paul so kun'wana a ku va ku ri Paul a va khandla a kha a tsala mapapila a tsalela a Korito kereke ya Korito maybe kereke la rhangela hi Timothy ya rhangela hi mamani that's why loko mo hlaya Bibele mi hlaya la ka va ko I mapapila se simkateko vo khompana makata a ku ri na vutlhari lebyi byi hlawuteliwe hi Xikwembu laha ndzeni that's why loko mi ta twa loko yi sungula la yi ri a kwini eka kereke ya Korito kasi papila leri loko ri fika le a va fika va ri veka phela ma compile-iwa va compile so okay twanani mina I'm a filmmaker okay mina I even write script sa film and I'm a content creator film ta mina leti nga tlanga kwati ti endle mina loko ntsala ti film ti character leti nga laha no nyika mavito mina se na n'wina mi lava ta ku ti character leti na ti nyikiwa mavito hi lava nga tsala phela hi vulavula mina u bye tsala hi vulavula hi sweswiwani a hi vulavula hi ku tsala lava nga tsala you don't have proof ya ku ri I Paul a nga tsala mara ku ka va na munhu loyi a nga tsala ku ri this is according to Paul mara ku nga ri Paul a nga tsala mara I nyika character liya vito ku I Paul a nyika character ku Matthew because ku hava ti-references ta those people at kona you can do research kwihi na kwihi you will never find it kahle n'wina Mr. Priel mi la ku vona mombo wa Xikwembu straight hi koho mi nga ta ni nga tsaka ni heta ra pimo Mr. Priel loko xi vona xi ku jajaja in front of me mara veri loko vona mombo wa Xikwembu wa fa hayi a hi pfuleni Bibele it's fine yeah u ti kahle loyi let's open the scriptures itsika afuta hi sihlaya na Bibele na verse a hi pfuleni ti scriptures sweswi leyi hi vulaka kambe hi mani langetela na yi tiva a hi pfula Bibele iti ta va ta ka Moses or va ka Jacob na n'wi nyika verse ya kona na n'wi nyika verse ya kona a yeni ka John 1:18 John 1:18 okay Anir Nihlai ehe no one has ever seen God but the one and only Son who is himself God and it is in close that relationship with the Father lava leya ku ri no one have seen God and la confirma leyi vulaka hi koho Bibeleni hi koho ku hala nga vo Xikwembu i tlhe ya ka leyi a wu yi vula ni ya le a hi Exodus ani
Exodus leyo especially awuvula yona wena Exodus 33 verse 20 awuvula yo straight kwa munhu la nga ta vo Xikwembu a hanya aso la hi hlaya hi ta kota ku se la ku nga ta twana na phela ke but he said, you cannot see my face, for no man shall see me and live. Exactly. So it ku hava ani a hi ka Exodus 33 Look at Exodus 33. la ka okay wait not clear I am wait I lava 33 verse man. 33 verse 20. okay Genesis 32 Genesis 32 verse 30 32. verse 30 ani hlaya ya ku kwala nga ta vona na Xikwembu a hanya okay Genesis 32 verse 30 Okay. Okay, hele. yeah you're in Oh. So Jacob called the place, is it Peniel, saying, it is because I saw God's face to face, and yet my life was spared. good ufini Okay, loko a heta ku vo Xikwembu face to face ufini na Sesimkata akuri Jacob a vula leswiwani, but a ku nga ri Xikwembu, a ku ri ntsumi liya. Was wrestling with the angel. It was not God. It was not God himself. No one has seen who's them. God himself It's God. who is God Xikwembu lexi nga Ntsumi a ku ri ntsumi liya. phela mara ti hlamusela nchumu Okay. ani mi the print hlamuseleni I explain myself who I am ku ri mina man The uncreated creator. Xikwembu Jehovah wa mkitsikitsi, Jehovah wa mavana, Jehovah matsuvula hinkwaswo. Yaloye. i Xikwembu lexi nga create misava leyi nga ka yona sweswi hi hanyaka ka yona. A xi na mhana, a xi na papa. The uncreated creator. Xikwembu i moya. So now Jacob here, yena Jacob, hi ku twisisa ka, don't forget loko vanhu lavani loko hi langutaka vo Jacob sesimkateka ne, it was not revealed ka vonakala. That's why mi kuma ku va nga va vutisa ku kasi ndhaku yimana ni rhumaku. Because a nga humelela va twa voice. A va nge se swi twisisa kahle. So now Jacob u wrestling na ntsumi leyi va nga khomana kunene. Yena a ku yini? A ku Xikwembu. ene loko a heta laha okay, vutomi bya mina a byi herisiwangi leswi vula ku vutomi bya u tsetseleriwile ku va a vone Xikwembu exactly A ku ri ntsumi. ene nkarhi wolowo na yena A vone yini? twanani nkarhi wolowo na yena phela a ngo yo va sure A ku ri ntsumi. that's why a hetela vule marito ma ni tsetseleliwe vutomi bya mina so mara in other words you guys you are in my side because No. now you are against the Bible I'm not against because Bibele yi vone Xikwembu and then when I mean I Xikwembu i ntsumi Na mi nyika example you ya are kahle. in my side ne Loko ko ta munhu sweswiwana ni a fika ku a ni ri na luya mikateko wa lesbian. Se se mikateko mara lesbian aswona. So the person hi leswi yena a hlekisa ku xiswona or mantwisisi. So that's why mi yisa luya Jacob. Exactly. U twisisi ingari i Xikwembu xi nga ya. hence a vuli ku vutomi bya mina byi tsetseleliweni because wa swi tiva ku Loko wa vona Xikwembu, Xikwembu a hi xona nga ta xi vona kha U wa hanya. hanya. So that's why ne loko a And then fikela it was a ku ri ntsumi. So ivi yena loko a swi vonile a vula ku yo ni voni Swi ni Xikwembu mara xi vuyisa ka level tsetselelile. ya- Kasi a nga swi komba ku ri ntsumi. that's why ni ku na yena phela a ngo va shoda hence a vule marito moyeni vutomi bya mina byi tsetseleriwini hikuva wa swi tiva ku Xikwembu a hi xona a nga ta xi vona face U to hanya. face munhu loyi a nga so okay a ku tsetseleliwini ku va voni ntsumi twanani yena hi ku ya hi yena a ku u lwa na Xikwembu Yona i Xikwembu. so okay But gaza these boji are u the- kaneta ku ri a nga vona Xikwembu leswi nga tsariwa Bibele swi wrong Because mara marito lama lomu khata marito verini i Jacob. I Jacob. a ku yini A ku yini? Ni voni Xikwembu. mara ti tele ngopfu tivhesi leti ti nga wona na vo muxe va yi tshaveni a vulavula Xikwembu muxa hi laha na mu vuyisa kona vona- muxa a nga xi vonangi Xikwembu u zamini mazeti u zamini a hi vulavuli hi gungu
remember no kuna laha nga tela ku nguvona straight not ka gungu la ka vitana ro sungula la ka gungu xivulana yini se la va vula kona la ku ala ku i mani kasi munhu loyi la ku vona evidence ku u nga ni voni xikana xa mina ku hava munhu nga ta vona mina a hanya then xikwembu xi za xi kwini okay sharp u ta vona mombo wa mina so mara leswi mi swi endla u n'wina phela i nhlawutelo mara the bible says u voni xikwembu yani hi hlayi that's why the bible ne lava revelation exactly se mande revelation mande revelation ka timhaka ta muxe na bibeleni muxe loko a vitaniwa loko a ku ngeni voni ka vona mombo wa mina na loko a fika layani ta vona nhlana mombo lone nhlana lo loko a fika layani na he i vulini hi yexe ku hey ani leswi ni nge swi kondeleni a jika a vulavula na xikwembu a languse hala sayidini ayo vona yini mari a ni swi tivi leswi a nga ta swi kondelela leswi a nga vula swona ni kombe n'wina hi mi teka mi languta layiti laya ni va ri xikwembu yini it's a lie. I can't take it because it's too much. Yes. So imagine kuna anointing and the okay, fine. Mr. Priel, karne. 5 minutes. Okay, yo fala ni. Se loko n'wina unbelieve leswi wani why vanhu vafundhisi va hlalela nge bibeleni va ku vitra yes mademoni ma huma ku endleka swilo and stuff swikuyini then se mi twa nga ri moya lowo va kho huma ku if because ona mina more than 30 years ni Kriste ni fambe ti crusade ku ri na the late pastor Thavani wa ka Mavamba we used to endla ti crusade ta serious ani a famba na a khongelelwa vanhu va kha va vumbuluka va ku swin'wana swi ta swi na ma devil worship swi endla leswi na leswi ani ku hana munhu a nga hetani convinceni mina ku ri swilo leswi real se n'wina mutwa nga ku huma kwihi u acta wa usati wa acta ngona se n'wina mula ku pastor n'wina na nkarhi wona ama fika mkhongela vanhu va acta i vanhu va pretend van'wana va na problem ta vona se ma believe ku ni nga mteka ni misa ka mfundza fika mkhongela mi nge huma demoni ku ri mina mademoni never ni nga mi yisa ku karhi anyone you can take me to anyone lo u n'wi tshembaka ku hi tlhela hi teka na video hi famba na tikhamera leti mi sure 100%. Okay, Mr. Pri, mina leswi ni Asikono swilo leswiya. I ku mi ta believer siku mi nga ta vona mombo wa Xikwembu loko mi nga ta vuyela evangelini and Xikwembu ni ri way of loko ri ku le ku hi tweni sweswi ni kombela ti vona ka why i ku loko ri le ku hi tweni we u ri u tshemba ku Xikwembu xa ku hayi wa hitu so wa ku loko ri ile ku hi tweni hayi no ji Alright, thank you so much, guys, for joining us, Mr. Pri. Yo, icon. They want to continue. While you come back, Karen, come back, food. Maybe we have to continue. Other Bible. You know what I say? Now, Mr. Pri, I'm getting deep today. I feel like I'm getting deep because look, much content I want, and I shall be long sell away. I can't. So, you know, brainwash. Loco, Kurna Fundis, lo anga free and available. I jelly or local gram food. I'm going to talk ingari. Angataka na Mr. Pri kahle ni hizeleni ta kota ku set up date for another episode na Mr. Pri na mfundisi and vangatisi mfundisi la nga emotion yeah ngatirisi ti emotions I mean yeah na koka and your problem le endla ku loko uza umiri ku debateni ivi munhu ava emotional ne kuna problem it was nice because we did talk it and sharp loko hi heta la hi ta tlhefika hi mingila ya mahlweni cancel swinene guys for ku va mi joina hi joine nakambe aka vhiki leri taku ka episode ya ximoyeni hi ndlela yaleyo ni ri na Gaza Bosha na one and the only Mr. Pri ma Jesse futhi miteka mintema muni ma Jesse lamani machi ku dlala loko ri so 600 ene ri ku fume ku dlaya mi vona juluka no jukuluka ene matele na fashion to hambana na tikepisi na t-shirt unfortunately antanga swimbaleni ti tracksuit na tangu na teki ti brand ya n'wina put it's brand of my friend Ndongo Shirinda. No. Thank you so much for joining. Como estava catequista? Tango. Yeah,